Jiena Toni Sant u nilqakom għas-700 poddata ta' Mużika mod ieħor. Illum għandna mużika minn Krista S, Melchior Sultana, The Crowns, Damaged & Co, Dalli, Kapitlu Tlettax, 111, Liston, Xtruppaw, Lejla Maltija, The New Victorians u Vinyl Paradise. U nibdew illum b'din minn Matthew James. When it rains, seems like we're never going back to sunny days. When we fall, feels like the whole world doesn't make sense anymore. We play the game just like we used to back when nothing was the same. We fight, we hate. We feel bad when it's a little bit too late. So sit back, enjoy the ride. Don't overthink, we're here to die. We'll take it out on evening drives and try to make the most of our lives. 'Cause we're just people. People walk together. People try to live. People searching for some loving on a lonely night. There's nothing in this world we taken, so let's pretend the stars are fading. When it rains, feels like we're never going back to sunny days. People minant Matthew James laqqana għas-700 edizzjoni ta' Mużika mod ieħor iva hija 700 poddata llum, jiġifieri hemm 699 oħra qabel din tal-lum. U wkoll it-13 il-programm fit-tieni staġun radju fuq Campus 103.7. Dan huwa it-tieni staġun li qegħdin nagħlqu u bih qegħdin nagħlqu anke il-sena 2024. Ngħidilkom aktar dwar dan kollu aktar tard fit-tieni parti ta' Mużika mod ieħor flimkien miegħi Toni Sant tal-lum fej nistaqsu l-mistoqsija għax ikollna kurzita għax veru aħna fit-tieni parti kif tiċċelebra 700 poddata ta' Mużika mod ieħor. Fit-tielet u l-aħħar parti ta' Mużika mod ieħor illum għandna l-album tal-ġurnata kif ikollna regolarment u l-album tal-lum huwa Vinyl Paradise ta' Vinyl Paradise. Imma ħankomplu din l-ewwel parti billi nisimgħu aktar diski ġodda illi ħarġu dan l-aħħar din ta' Krista S jisimha Words Unspoken. Remember when you asked if I were okay? Remember when I told you I was
is fine. I wish I could have told you all the thoughts inside my head. I wish I wasn't so afraid. It's hard to smile when your heart is broken. It's hard to swim when the water is frozen. I try to speak, but I end up choking. So please don't leave the words unspoken. I'm trying to accept the way that I am, but people can be cruel and unkind. Life can be tough when there is nobody around, nobody who knows who I am. It's hard to smile when your heart is broken. It's hard to swim when the water is frozen. I try to speak, but I end up choking. So please don't leave the words unspoken. They'll always try to put you down, even though you're trying to get up. They will see me rise up. It's hard to smile when your heart is broken. It's hard to swim when the water is frozen. I try to speak, but I end up choking. So please don't leave the words unspoken. Words Unspoken minant Krista S. U mela allora f'din l-ewwel parti aħna nisimgħu diski ġodda li ħarġu dan l-aħħar. Hemm xi varjanti żgħar illum jew varjazzjonijiet żgħar, bħal pereżempju dawn iż-żewġ siltiet illi ġejjin issa huma moħdin minn albums ġodda. Naturalment jiena l-album wieħed ninkludi fit-tielet parti, u allora forsi fil-ġimgħat illi ġejjin ikollna ċans anke inħarsu lejn dawn iż-żewġ albums aktar mill-qrib. L-ewwel wieħed minnhom huwa ta' Melchior Sultana, l-album jismu Higher Ground. Is-silta li għażilt li ndoqilkom minnu jisimha Ghost, u flimkien ma' Melchior Sultana nisimgħu lil Janelle Pulo. Just like a ghost, the sound enters your heart and your soul. The vibrations, the frequencies, the waves.
ta' Janelle Pulo hemmhekk fis-silta ta' Melchior Sultana Ghost mill-album tiegħu Higher Ground. U għattilkom li hemm żewġ albums, l-album li ieħor insomma huwa EP iktar milli album fil-verità jismu Breakupbeard. Isem partikolari ħafna jkolli ngħid. U ritorn tal-Crowns fix-xena din id-darba hawnhekk f'kollaborazzjoni ma' Jimmy Tyrrell jisimha All I Need. Wanna wake up beside you in the bed where we sleep. So if you might change your mind, I'll be there when you speak. Well, the rain's really coming down, 'cause the sky always weeps. So if you walk out the door, in the first place I'll be to get you out of my head. Get out. I'll get out of my mind. Yeah. I remember we said, yeah, we said, at least we saved so much time. Let's get out of our minds. Like an apple or a cherry tree, we were destined for the ground. You came crashing down on top of me, forbidden fruit and broken sounds, to get you out of my head. Get out. I'll get out of my mind. I remember we said, yeah, we said, at least we saved so much time. If I could just let go of everything occupying my head, maybe I could shut you out. I remember we said, to get you out of my head. Get out. I'll get out of my mind. I remember we said, yeah, we said, at least we saved so much time. Let's get out of our mind. Out of our mind. Out of our mind. Let's get out of our mind. All I Need, il-Crowns hemmhekk flimkien ma' Jimmy Tyrrell mill-EP Breakupbeard li forsi kolna anke ċans nisimgħu aktar siltiet minnu fil-ġimgħat li ġejjin. Għatkem dinija l-aħħar edizzjoni għall-2024 sew bħala 700 poddata kif ukoll bħala 13 il-programm tat-tieni staġun fuq ir-radju fuq Campus 103.7. Xorta kultant għadni qed nintabaħ li tkun ħarbit li xi silta jew oħra. Mhux propjament ħarbit li din, il-video tagħha ħarabli anka għadhom kemm ħarġu issa l-album tagħhom fuq CD qed nirreferi għal Damaged & Co. u s-silta li qed nirreferi għaliha jisimha Reflections. Life's a long and hard paved road. It's never a gift, it's just bestowed. But when you reach up to the sky, all your dreams will never die. You're set to rest in this holy place. Holy place. Golden gates announce your grace.
one suffering here is me. Reflections of Mac minn Damaged and Cold li għal-kemila ftit ta' xhur mhux ħażin li ħarġet, qed inqisha ma' diski ġodda li ħarġu dan l-ħarax l-album li tidher fih minn dan il-grupp propju ħareġ fuq CD f'dawn l-ħarġranet. U għattilkom ukoll fl-edizzjoni li għaddiet li għandi silta ġdida oħra minn Dalli għalikom. Din id-darba hija l-kompożizzjoni ta' Ennio Morricone, tarfuha hawnhekk żgur, il-vuċi ta' Dalli minn għandha se nisimgħu Nella Fantasia. Io sogno
Fantasia minant Kristin Dalli. U bi għand baħt li sissa l-lum għadni ma daqqeġ silta wahda bil-Malti u sanpattilu għax sitta li ġejjin issa, sitta li huma bil-Malti. Ħanibdew bl-ewwel tlieta li għanna f'din l-ewwel parti fej nisabbakom diski ġodda illi ħarġu dan l-aħħar u l-ġdida tal-kapitlu Tlettax propju ftit tal-ġranet qabel il-miliet imma m'għandax taqsam xejn mal-miliet din is-sena u bażata anka fuq storja vera din hija Uġigħ Mistur. Kull ma kellek 5 snin, fit-8 ta' Diċembru 1989 ma stajx tader kif, kont għadek wisq żejra biex tifhem id-dinja kif taħdem xi ħadd illi tant tħobb ħajkollu jħallik. Smajt il-loħtok tgħid li l-majda ħażin, rieħġu l-kuru tur l-isfel it-tara ċittir biex tlomma fis-sod tas-sib waqaf il-ħin ħal-ġoħol ġora bidmir persuna kellha tneħħik ma bħal delli l-bejs mexa fuq il-baħ imma b'saħħa urina xi tfisser tkun tal-azzar beda jrawimni fil-ħanut tiegħu stess li kien tal-ġelat niltaqa' ma' nies u dik kienet tennitni nagħmel pass fil-waqt meta laqt mintax bħal donnu l-univers bat lil xi ħadd speċjali li jurini kif l-imħabba tiġi naturali b'operazzjoni f'dari dejjem bqajt lejali. Rejtni kif is-saran dejjem ta' faċjar kuraġġ nifsu bħal tarka f'qalbek fjammana kont hemm mal-familja fid-dawl man kif inlab għax int il-pilastru l-qalbhom ta' din id-dar int kont ix-xempju ċarta kif l-imħabba tkun imħabbti dejjem tikber iktar jum wara jum rawlintna fil-kuraġġ ġord il-qalb tal-jum dejjem bqajt titbissem anke bl-Uġigħ Mistur. Għax il-pilastru l-qalbhom ta' din id-dar. Dejjem bajna niġġieldu għal dak li jeħtieġ kellna 22 sena u naqadna fi żwieġ dejjem xtaqna tfal imma darbtejn gorriet sibna professur li kien qalbini fil-mistiet kien gwidana fil-problema u werjena triq u lil San Giuseppe kif tista' qatt tinsieħ għax qalalhom grazzi għad-devozzjoni swied fil-fiduċja vera f'qalbhom u mhux bil-ħsieb 2013 Lorent Welittent l-għada tal-festa infatti ħallejtna bla kliem 7 snin wara eżatt forsi neqsin ftit jiem ħelor kont ġejt int b'imħabba kont konvint li l-mirakli jeżistu l-ħajja diffiċli u kultant laqqas nifmu fi żmien ħażin nasbu li qegħdin nitkisru imma l-fidi b'saħħitha u llum qegħdin hawn nitbismu. Rejtni kif is-saran dejjem ta' faċjar kuraġġ nifsu bħal tarka f'qalbek fjammana kont hemm mal-familja fid-dawl man kif inlab għax int il-pilastru l-qalbhom ta' din id-dar int kont ix-xempju ċarta kif l-imħabba tkun imħabbti dejjem tikber iktar jum wara jum rawlintna fil-kuraġġ ġord il-qalb tal-jum dejjem bqajt titbissem anke bl-Uġigħ Mistur. Uġigħ Mistur minant il-kapitlu Tlettax. Unkomplu b'dan ir-ritmu u l-istil forsi anka xi ftit aktar hip-hop bil-induru għal ġdida ta' 111. Din jisimha Ruħ Twajba. Għaxillum jeni jataw ma damanafx namel dak li nistallum maskur namlu mir għal-bandek rispett intik rispett turim ħabbantik l-mħabba jinkontent jitkin kontent jitfit aktar nikbruf daqqani ġildu ma tamil il-ħajja ħadd mu ħajsalva kanzi nigrazzja l-alla dek ħaj minn bla klim u għaw minn il-lablab nibqa' kwit ħanisma' xintajt min jgħid tiswet u min jgħid abjad xorta għannofsom kollha bla bajt inkunċed min iġdib l-infattar żewġ passi qudiemek infajt nibqa' miexi neleb l-ostakli Nike Louis V nippoża ritratti jaraw vera sejjer tajjeb ħafna nies jippruvaw nisluk jippruvaw waqfuk bil-gideb jippruvaw pinġuk ta' daqat każ dawn xi jgħidulek għax skoff il-ħajja m'għandhomx rispett m'għandhomx u ħbieb ta' vera m'għandhomx.
f'nolqot xi stilla hija sal-qabar u xejn ma jbiddilna. Konna nom kontra l-korrent, ma bidilniex direzzjoni. Ir-riħ kien ġej mill-punent, issa mill-vant jimponi. Jiġri x'jiġri hija taf li jien dejjem għawalik. L-irġulija dik mibnija f'kolazzjoni mal-ħin. Imxi fuq dak li tħoss, mhux fuq dak li joruk. Jekk għadek qatt ma bdejt sinjal biex tibda llum. Inut li toqgħod tinkwieta, dak stress għal xejn. Id-dbor ma toqgħod fuq tlieta, jien ma noqgħod fuq xejn. Kell briqet li la tqajmux, aħjar tħallih fil-kwiet. L-esperjenza għamilta fwieħa, riħa li kapaċi tirripella srieb. Għaxillum jien jgħataw ma damma nagħmel dak li nista' llum u żgur nagħmlu mill-qalb għandek rispett intik rispett. Dur imħabba ntik li mħabba jien kontent jekk kif kontent. Jitfid aktar li brutta għandi ġildu ma tagħmel sens. Il-konnessjoni tina s-saħħa ruħ li twaqqafna żgur m'hemmx. Kull logħba li labna rbahna flimkien jekk xira jew xemx. Ruħ twajba m'għandha xejn minn xi xtibża. Mhux xejn fuq għada jien qed ngħix issa. CJ Cordina mek jossija 111 kif insibuh bil-silta l-ġdida tiegħu Ruħ Twajba waqt Mużika Mod Ieħor flimkien miegħi Toni Sant is-700 edizzjoni llum. U nitkellmu aktar dwar hekk mingħajr ftit tal-minuti oħra meta ngħaddu għat-tieni parti fejn il-kursita tal-lum hija kif tiċċelebra 700 poddata ta' Mużika Mod Ieħor. L-aħħar silta li għandi imħejja likom illum f'din l-ewwel parti ta' Mużika Mod Ieħor fejn nisimgħu diski ġodda li ħarġu dan l-aħħar hija din mingħand Liston li jisimha Idolu. Aħna flimkien niftħu l-bibien li tfalna tu spazju mill-qalb dak li nagħmlu. M'hemmx differenza fer fil-kuxjenza. Nimxu id fit dejjem għal-ġid. Niftakar nies minn ilu xkejken id-dar fuq sofan. Missieri jara l-boxing qabditni l-kursità. Jien mhux nifhem il-fatt nara dan ir-raġel determinat. Iżda mhux beżan ġibit lill-attenzjoni u staqsejt lil pap minnu dan ir-raġel femni eżatt x'qed jagħmel. Staqsejt dan ġlied jew dan xiex li ibni dak sport b'dixxiplina u Malti fuq ir-ring. Telaq minn Malta biex jippreżentana ġar salib ta' Malta. Rebaħ titli anke barra ħarsu serħitni daqsana ta' Malta. B'saħħta għajnejja aktar u rrid niltaqa' mija u jiena xi darba. Aħna flimkien niftħu l-bibien li tfalna tu spazju mill-qalb dak li nagħmlu. M'hemmx differenza fer fil-kuxjenza. Nimxu id fit dejjem għal-ġid. Għadda żmien, birtu wasal iż-żmien li niltaqa' ma' dan ir-raġel sirt naf li jismu Vince. L-enerġija li ħassejt ħalqat qabel żgur xejn. Rid lilu biex jallimni l-passjoni u livell qalbu ta' deb bla temtim huwa qalli ejja nibdew u minn hemm trid temmen fik mhux ħadfalli. Stedinni fil-ġiem qassam miegħi u l-arfien teknika l-esperjenza kuljum hekk huwa bla waqfien. Tħalt għalija akkusta kollox ġejt inspirat u rrid nagħmel parti. Rrid nagħti semmi ma' tfal ngħinu nagħti semmi jiena f'din l-arti. Dejt niġbor it-tfal mit-toroq it-tfal għaddejjin minn diffikultà. Tfal li keċċuhom mill-isport lil miżetati dan it-tort jien mal-ewwel konfront. Ftaħt il-bib tal-ġiem ħolma saret realtà bla skużi u bla limitu kulħadd parti miċ-ċirku. Aħna flimkien niftħu l-bibien li tfalna tu spazju mill-qalb dak li nagħmlu. M'hemmx differenza fer fil-kuxjenza. Nimxu id fit dejjem għal-ġid.
U bl-Idolu ta' Liston Bongajla semmek aħna ġejna f'tmim ta' l-ewwel parti ta' Mużika Mod Ieħor fl-imkien miegħi Toni Sant tal-lum fejn kif nagħmlu regolarment jiena semmajtkom diski ġodda illi ħarġu dan l-aħħar. Jekk tixtiequ ssibu l-lista sħiħa kollha tal-diski u recordings oħra li ħarġu matul din is-sena l-2024 dawn issibuhom bħal dejjem permezz tal-Wikipedia bil-Malti il-Wikipedia li għamiltilkom ħolq għaliha kif nagħmlu regolarment permezz tal-website personali tiegħi li sibuha fuq ToniSant.com. Fit-tieni parti ta' Mużika Mod Ieħor ikollna l-kurzità u l-kurzità li għandi jien Toni Sant illum hija din kif tiċċelebra 700 poddata ta' Mużika Mod Ieħor. U mhux se nibda bil-mużika mill-ewwel, għas-sempliċi raġuni li bil-kemm irid nemmen li wasalna għas-700 poddata ta' Mużika Mod Ieħor ħabtet eżatt mal-aħħar edizzjoni għall-2024 li huwa wkoll it-Tlettax il-programm fit-tieni sensiela għar-radju fuq Campus 103.7. Mill-edizzjoni li miss mhux biss nibdew il-poddati għall-sena 2025 imma nkomplu wkoll bit-tielet sensiela fuq Campus 103.7 kull nhar ta' ħamis fil-għaxija sew fis-sitta u mbagħad jittenna fil-11 ta' bil-lejl. Aktar minn dan, però, f'Novembru tas-sena l-ġdida, il-poddati ta' Mużika Mod Ieħor ikunu ilhom joħorġu 20 sena. U naħseb li għal dik l-okkażjoni nagħmel xi ħaġa partikolari veru f'din it-tieni parti ta' kif qassam l-andament ta' Mużika Mod Ieħor issa. Bħala mużika kommemorattiva, wara kollox biex noqgħod nitkellem, tajjeb li nisimgħu ftit mużika, jekk dik hija l-kelma kommemorattiva, għażilt tliet siltiet. L-ewwel waħda mingħand l-Xtruppaw li kienu l-ewwel grupp li daqqejt waqt Mużika Mod Ieħor fl-ewwel edizzjoni u ispirazzjoni kbira għalija bħal dejjem. Is-song li ġejja għal biħafna Dear Poni. Fil-Ġuvni xtaqt li kelli żiemel imma flus biex nixtri ma kellix. Mort staqsejt lid-daddy għatlu d-daddy tin il-flus ħanixtri żiemel please. Għalli san jekk trid il-flus mur laħdem jekk trid tixtri żiemel ġemma liha għalix il-flus samtik penny biex tixtri l-Poni. Bil-patejtu ġemmajt ħajti kollha imma fl-aħħar Poni jiena xtrajt kien minn mitajnejja għax fid-dinja kollha Poni bħalu qatt ma rajt. Blues biex nixtri silla il-Poni kien qiegħed jolob bil-ġul għax ma kienx baqqali penny kien mitl il-Poni. Killed il-Poni. Thank you. Li Xtruppaw mek minn 20 senilu u il-Poni.
Għatilkom li sensammakom 3 siltiet, jew xi siltiet, illi huma biex forsi jekk niċċelebraw is-700 poddata llum u t-tieni waħda hija diska li nqisha fost l-aktar favoriti tiegħi u li kieku ma kienx għal poddati ta' mużika mod ieħor aktarx li qatt ma kont insir naf biha. Din mingħand Mario Cordina bil-proġett tiegħu mill-Polonja, Lejla Maltija, Il-Ġuvni Ħasan. Rat fajla helwa u zazua Ħasan Mill-ewwel ħagrazzja magħha Ħasan Waħħala frasu li jisraqa Ħasan Farim warrab marħabija Ħasan It-tfajla bit-tikbi Missiri fittixni U meta jisibni Serjon xrok skur Ħallini mur Naf li tobodu it-torok Alla Ħasan Imma jena li lek inħobbok Alla Ħasan It-tfajla bħal peprina Ħamra u samranija Et nisma il-passi Ħasan ġejjin, Ħasan miskin Il-ġuvni Ħasan Iben l-edewa Il-ġuvni Ħasan Il-mewt ħaqqu sewa Il-ġuvni Ħasan Iben l-edewa Il-ġuvni Ħasan Il-mewt ħaqqu sewa Fil-fixla imwerwer ġera lejn ix-xifer Ħasan Abes għal-isfel għal-fuq il-blat kifer Ħasan L-istorja tispiċċa Bitmu fuq wiċċa Bik met is-sajf Ek kif qabset waraj Iva qabset waraj Il-ġuvni Ħasan U tfajla Maltija ġajja tabiqa Imħabba żgħira Il-ġuvni Ħasan U tfajla Maltija ġajja tabiqa Imħabba żgħira Kompożizzjoni ta' Mario Cordina mek Il-Ġuvni Ħasan mill-proġett tiegħu Lejla Maltija. U biex nagħlqu din it-tieni parti ta' mużika mod ieħor flimkien miegħi Toni Sant fejn illum qed nistaqsi li nnifsi kif tiċċelebra 700 poddata ta' mużika mod ieħor. Għandi silta mill-aktar album riċenti ta' The New Victorians, Ninni, l-album tal-miliet, illi għażilt bħala l-album tal-ġimgħa fl-edizzjoni ta' qabel din tal-lum u allura biex xira li nisimgħu anke din is-silta anke torbot ma' dak illi ħadu ġej minn għand The New Victorians din hija Stilla. Aħna tlet rejiet tal-Orient Aħna l-imxejna lejn il-punent Samna fontani, tlajna montani Wara l-isba Stilla Stilla tal-bambin fedde
tar-rejiet inġbarna l-koll inkantaw l-anijiet tifhiru glorja nxerdu l-istorja ejjara l-isbaħ Stilla. Oh Stilla tal-ħġeb, Stilla tal-lejl, Stilla tal-bambin fid-dej, mexxina lej, mexxina lej, wara l-isbaħ Stilla. Rekordjati live fil-kappella ta' Bir Miftuħ hemmhekk The New Victorians mill-album tagħhom Ninni u s-silta Stilla. U bija niġu fit-tmiem it-tieni parti ta' Mużika Mod Ieħor llum fejn il-mistoqsija tal-kurzità kienet kif tiċċelebra 700 poddata ta' Mużika Mod Ieħor. Id-dettalji nfakarkom bħal-dejjem huma permezz tal-website personali tiegħi fejn hemmhekk isibu wkoll mod mill-aktar faċli biex tagħmlu kuntatt miegħi u dik il-website hija ToniSant.com. Fit-tielet u l-aħħar parti għana jkollna l-album tal-ġurnata u l-album tal-lum huwa Vinyl Paradise, propju tal-grupp Vinyl Paradise. Want to send me to, want to send it to my knees. Yeah, you want to send me to, want to send it to my knees. I'm not going to beg, I'm not gonna beg you please. Oh baby, I'm not going to beg, I'm not gonna beg you please. No, I guess you never really did take it easy on me. Oh no, no. Somebody else to squeeze. Why don't you find somebody else to squeeze? Well, I guess you never really did take it easy on me. And you miss me when I'm riding on the breeze. Yeah, yeah, yeah. When I'm riding on the breeze. I guess you never really did take it easy on me. No, no. I guess you never really did take it easy on me. Easy on Me, s-silta li għażelt biex nibdew din it-tielet u l-aħħar parti ta' Mużika Mod Ieħor fl-imkien miegħi llum. L-album tal-lum huwa wieħed xieraq tas-sew naħseb għas-700 edizzjoni tal-poddata. Id-diski ta' 33 dawra u terz, u vera jgħidulhom, reġgħu ġew invoga sew fl-aħħar snin. U din is-sena jidher li qabdu sew. Il-grupp Vinyl Paradise indubjament għażel ismu brabta ma l-element nostalġiku u l-moda tal-hipsters lejn
dan il-mezz l-aktar skomdu jkolli ngħid biex titwassal il-mużika. Ma rix nistema' illi jiena kompletament kontra l-vinyl jew xi ħaġa bħala mezz xiera għat-tixrid tal-mużika, ma ir-raġuni tiegħi biex napprezza dan it-tip ta' materjal plastiku ħalla ngħidulu hekk għad-diski mhux il-kwalità suppost superjuri tal-ħoss li wassal ma għandi xi dubi dwar dan, imma aktar minħabba l-aspett preservattiv. Irrid ngħid, ir-recordings fuq il-vinyl nafu fiċ-ċert li jistgħu jibqgħu preservati tal-kwali għal bosta diċenji. U dan ma nistaw najdu għal-lebda formati ieħor. Ma ħanismaw silta oħra minn dan l-album tal-Vinyl Paradise. Tajjeb ngħidilkom li l-grupp Vinyl Paradise huwa magħmul mill-kantant u kitarrist Ben Bailey, il-perkussjonista Patrick Camilleri u l-bassista Antoine Tonna u l-vuċijiet li jakkumpanjawhom fl-isfond u ma tal-aħwa Hannah u Amy Greg Perotta. Silta oħra minnu din hija Amsterdam. Lights, ain't gonna answer nobody call. I'm going to the city of red lights, ain't gonna answer nobody call. Oh yeah. And if they don't like it, baby, then Amsterdam them all. Alright. I'm going where the people fair, the whiskey flow and women tall. Oh, so tall. Where the people fair, the whiskey flow and women tall. And if they don't like me, baby, then Amsterdam them all. Oh, here I go, baby. Them fellows down from Montreal. I'll have me some good company, babe. Them fellows down from Montreal. But if they don't like me no more, then Amsterdam them all. Oh yeah. I'm going to the city of red lights, ain't gonna answer nobody call. No, no, no. To the city of red lights, ain't gonna answer nobody call. No, no. And if they don't like it, baby, then Amsterdam them all, yeah. Amsterdam Mac mela minant il-Vinyl Paradise, l-album ta' Vinyl Paradise li ġi pisimhom ħareġ fid-29 ta' Novembru ta' din is-sena l-2024 ilu xahar, allura li ħareġ meta s-sanka qed toħroġ din l-edizzjoni ta' Mużika Mod Ieħor flimkien miegħi Toni Sant u biex nagħlaq illum anke din is-700 poddata ta' Mużika Mod Ieħor għażil din is-silta mill-album debut tal-Vinyl Paradise din jisimha Another Thing Coming. Like never before, yeah. Just let me hold you all night. Like no one before, like no one before. Nothing, oh nothing scares me more, yeah, than seeing you walk out of my door. Walk out my door. Don't go so fast. There's something I feel when you smile, like nothing before.
before. Makes me feel like I can fly, but I won't fly no more. I won't fly no more. Oh, there's nothing. Oh, nothing scares me more than seeing you walk out of my door and walk out my life. Don't go so fast. Silta Another Thing Coming mill-album tal-grupp Final Paradise li jismu propju Final Paradise. Għana ġejna fit-tmiem tal-700 poddata ta' mużika motiħor fl-imkien miegħi Toni Sant. L-edizzjoni tal-lum hija wkoll l-aħħar waħda għall-2024 mill-ġimgħa li miss, ġifieri mill-edizzjoni numru 701. Jena nibda ngħidilkom anke biex tivvutaw għal dawk li kienu disco recordings l-oħra fost l-aktar favoriti tagħkom tas-sena li għaddiet. Id-dettalji għal dan kollu bħal dejjem bħal kull ħaġa oħra permezz tal-website personali tiegħi li sibuha fuq ToniSant.com. Jiena nawguralkom il-komplement tal-festi tajba u sakemm nerġgħu niltaqgħu darb'oħra għall-edizzjoni numru 701 ta' mużika motiħor. Nawguralkom is-sena tajba u bħal dejjem minn qalbi. Is-saħħa. Mużika motiħor huwa produzzjoni tal-Fondazzjoni M3P.